Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini sebelum Ustadzah mengajar, Ustadzah mau kenalan dulu ya. Sudah kenal belum sama Ustadzah? Nama Ustadzah, Ustadzah Lisa. Ustadzah Lisa tinggal di Jalan Stadion Gang 9. Di kelas kalian, Ustadzah akan mengajar bahasa Madura. Semoga kalian semua suka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samangken pangajaran bahasa Madura. Ustadzah ngajarakinah bahasa Madura kaangkuy moret kelas Situng SD Otabeh MI. Ampun siap? Nah, sebelum mulai pengajaran, ngireng maos doa areng-bareng sareng Ustadzah. Toroi Ustadzah engki. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Moga-moga Bekna bisa nyerap ilmu sampai akhirnya sareng Ustadzah. Pangajaran situng. Diri sendiri. Kak Dinto, Ustadzah ngajarakinah 4 bab. 4 indikator. Saya nomor situng, Bekna esoro ngedingaki care tanah guru. Bekna esoro sarang Ustadzah ngedingaki Ustadzah acareta. Saya nomor 2, ajelasaki esena kemper otabe foto keluarga. Saya katelok macah kalaben carah eje neroh carana huruf. Nomor 4, akoraki tolesen ben kemper. Nah, Bekna kodu nyiapaki buku bahasa Madura sekar asreh situng. Saya pada sareng panekah. Nah, saya nomor situng. Samangken Bekna kodu siap-siap ngedingaki care tanah guru. Ustadzah acareta. Sebekal macah careta, panekah bedeh moret de Ustadzah seanyamah Aisyah. Aisyah maca careta sebede dalam buku. Aba Gafur, abanah nida. Epu Aminah, epunah nida. Nida anak sareang. Alekna nida nyamanah adi. Alekna adi anyamah nono. Nida adi benono sataretanan. Nono anak bungso. Nida kanak bekus. Adi kanak bekus. Kanak sebekus iya Arya. Kanak se atoro ocak kadebunah orang tuana ben kakuruna. Sakalangkong Aisyah. Nah, Aisyah ampun macah caretana keluargana nida. Kak Dito, nida panekah anak sareang. Bekna oning ponapa se maksud anak sareang. Anak sareang nekah anak nomor situng.
anak se nomor situng. Nah, nida paneka andi ale nyamanah Adi. Adi paneka anak nomor 2 dari Aba Gafur sareng Ebu Aminah. Sekatelo nyamanah Nono. Nono paneka anak bungsuh. Anak bungsuh neka ponapa Ustadah? Anak bungsuh neka anak seterakhir di Budi. Nono paneka juga anak Aba Gafur ben Ebu Aminah. Nida ben Adi anak bekus. Ponapa saya maksud anak bekus? Karena se atoro ocak kadebunah orang tuanah ben kakurunah. Jadi nida nekah toro ocak kakurunah ben orang tuanah. Bila belein sarang orang tua ben kurunah toro ocak. Ustadah tanya tet more ke Ustadah paneka toro ocak napa punten ka orang tua ben kuru. Mon toro ocak ka orang tua ben kuru artena nak kana bekus. Nah, semangken kenalan sareng keluargana nida. Saya nomor 2, Ustadah Ajla Sakinah esena kemper keluarga. Bekna kenalan sareng keluargana nida. Aba. Toreh Aba kenalan? Assalamualaikum. Tore kenalan sareng keluargana Aba. Asmana Aba, Aba Gafur. Ebu. Abdina Ebu. Asmana Ebu, Ebu Aminah. Nida. Hei, kaula asmana Nida. Kaula anakna Ebu Aminah bin Aba Gafur. Kaula anak sarayang. Adi. Hei, kaula Adi. Kaula alekna kakak Nida. Nono. Assalamualaikum. Kaula Nono. Anak Aba sareng Ebu. Alekna kakak Adi. Nah, ampun kenalan sareng keluargana nida. Ampun oning sekak dimah Aba, sekak dimah Ebu, nida Adi bet Nono. Sekatelo macah kalaben cara ece nerok carana kuru. Moga-moga moret ke Ustadah sekelas hitung samangken ampun kenal ke horof engki. Ampun kenal ke horof. Bismillah moga-moga bisa macah. Ustadah kaula kita oning macah. Engki bila bekna kita oning macah acer engki sareng Ebu compo. Abes, Kak Dintoh beda. A, B, A, N, A. Paneka seenyamai horof. A, B, A, N, A. Aneka nyamana horof. A, ba, na. A, ba, na. Bekna tak oleh macah A, B, A, N, A. Sarang Ustadah ampun paringi tante pesa. Jadi bekna kudu macah sesuai sarang tante pesana. A, ba, na. Paneka seenyamah abirci kecap delem ocak. Jadi ocak paneka birci sarang Ustadah.
Tetih telok kecap. A-ba-na. Abana. Abana. Aneka senyamain ocak. Ocak neka ustadah apa ustadah? Ocak neka kata. Moncakna Indonesia nah kata. Abana paneka ocak. Nah, abes ustadah andik contoh. BH-U. Paneka disebut horof pada sarang ABANA. Neka ampon apesa per horof. Seka dua pu. Sarang ustadah birci berempat kecap. Dua pu. Tetih berdua kecap. Pu. Paneka juga disebut ocak epu. Nah, paneka juga contoh bekna sopa je bisa maca ece neroh carana ustadah. Saya paling atas paneka huruf. Neka horof. Seka dua neka abirci kecap dalam ocak. Jadi bekna kotu oni. Ustadah aneka ocaan bede berempat kecap. Seebebe paneka ocak. Ustadah maca kala bencara ece. A D I A L E N A N I D A Adi Alena Nida. Adi Alena Nida. Nah, paneka bila esoson ocaan tetih okarah. Adi Alena Nida. Coba Kak Dintoh Adi beda berapa kecap? Sito dua. Adi beda dua kecap. Alena beda berapa kecap? Telok kecap. Nida beda dua kecap. Ketiba na kotu oning ponapa pitena neka horof ustadah paneka kecap. Ben terakhir hanya mah ocak. Bila sampung ocak nah hanya mah okarah. Okarah neka bahasa Indonesia nah kalimat. Berikutnya kaca lema beda contoh. N-O-N-O A-L-E-N-A A-D-I A-le-na Adi Alena Adi. Alena Adi. Paneka disebut okarah. Sesoson dari telok ocak. G-A-F-U-R A-B-A-N-A A-D-I Gafur Abana Adi. Gafur Abana Adi. Gafur Abana Adi. Maka disebut okarah dari telok ocak sesampung.
Keempat, akoraki tolesen ben kemper. Akoraki ne kenapa Ustadah? Akoraki neka artena atau kaki pasangaki antara tolesen ben kemper. Sebelum bekna masangaki tolesen ben kemper, Ustadah atanya kelun. Paneka anggota beden sebedeh bedenah red ngoret. Coba abes. Panekah nyaman apa napa? Semakin abesaki kemper beber ya benterowe carana pamaoseh kuruh. Tetih bekna teroh apa mau sarang Ustadah. Becah sarang Ustadah. Nah, abes neka ponapa ki? Mata. Paneka mata. Paneka ponapa? Sokoh. Paneka sokoh. Nah, saya katelok. Paneka kemper ponapa? Tanang. Tore Ustadah. Tanang. Nah, saya nomor 4 paneka colok. Nika colok. Nomor 5 paneka kemper ponapa? Obu. Obu. Paneka kemper ponapa? Kopeng. Kopeng. Nah, samangken bekna oning ka kemper panekah ben oning pamaoseh kemper. Mata, tanang, soko, colok, obu, kopeng. Samangken bekna sarang Ustadah soro akoraki tolesen ben kemper. Rakerah bekna oning napa punten. Nah, panekah kemper. Nah, coba abes. Beda 6 kemper. Bekna soro akoraki pasangaki ka emak tolesen ben kemper. Pasangaki antara tolesen ben kemper. Kak C nomor 1. Mata. Ka emak kemper mata. Ah, engki neka kemper mata. Bekna paringi garis. Paringi garis otaba tante panah. Nomor 2. Neka kemper ponapa? Sokoh. Ka emak ki tolesna sokoh. Paneka sokoh? Punten. Paneka sokoh? Punten. Paneka sokoh? Engki. Bekna paringi garis ngangkuy tante panah. Nah, saya katelok kemper ponapa neka? Kemper kopeng, punten, kemper colok, engki. Nah, bila bener, bekna paringi garis Kak Dinto. Se Kak Dinto kemper ponapa? Kemper mata, tanang, obu, soko, colok, napa kopeng? Kopeng, engki, paringi garis Kak Dinta, pasangaki. Paneka kemper ponapa? Oh, bu. Nah, tarik garis paringi garis. Oh, bu. Se di budi paneka kemper ponapa? Se budi. Se terakhir paneka kemper
tanah. Nah, paringnya garis. Samangken beunah oning akor rakih tolesen ben kemper. Ustadzah andi tugas ke bebeuna nomor situng akoraki tolesen ben kemper latihan situng titik telok kacah 6 ben peto toles buku toles alos. Bila beuna sareng ustadzah paringena kemper paringena latihan dokumen beuna bisa ngeprint ben bisa tempel ka buku toles alos. Nomor 2 macah kalaben carah ece neroh caranah guru. Nah beuna soro macah latihan situng titik 4 kacah peto. Manekah sekotu becah kalaben carah ece teroeh pamaosah huruf. Bila lasar becah cek kalau pai ngirim suarana ke HP pas kirim ke nomor ustadzah. Ustadzah nyontoakina cara ece ocak huruf Kak Dintoh. Gafur abana nida. Gafurabana nida. Gafur abana nida. Gafur abana nida. Beuna deki ngirim suarana sampai ocak Kak Dintoh sampai okarah Kak Dintoh. Cek kalau pai kirim ke HP-na ustadzah. Sebelum ustadzah akhiri, ngiring maos doa areng-bareng. Toro ustadzah engki. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.